जीगु नेपादी कला संस्कृति व सम्पदा नाप्नाप धार्मिक कथन तस्कहे चोन्यागु देख जुजुलपा जी नस्ला साक्य नेपाल च्यानल सोयाचना दिपी सकल सुकमी भाजुमे जुपिन्त नुनुगु लान्से लस्कुस नाचना जी नेवा त धर्मी आस्था दुपिङ ख नेवा समुदाय दुने थगु हे कथा या धार्मिक दर्शन व परिभाषा दु धर्म या प्रभाव संस्कृति परम्परा व भौतिक निर्माणे आपाहेला नाचंगुदु विशेष याना जिनेवा त दुथा धार्मिक जाजो आपाहे जुई ओहे जुया थी पवित्र धार्मिक स्थल त थासे स्थापना याना त अगुदु ओगुहे कथा बालकुमारी देगा न छगु पवित्र देवस्थल ख येले बालकुमारी द्य पेंगु थासे स्थापना याना त अगु खनेदु ओकिया मध्ये मूल बालकुमारी रूपे चा बहाया चक्रबही चोम बालकुमारी याता क्यागु गई क्वा छे बालकुमारी न चा बहाल तांत्रिक साधना याना हयातम बालकुमारी द्यय कथा कयात अगुदु जौ थौ यागु ज्याजले जिम्स क्वा छे बालकुमारी या था बाए त कया बचा हकगु रिपोर्ट नेवे केनागुदु सोया दिस नेपाया सोनीगले दुने येलो उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 स अवस्थित बालकुमारी द्यया छगु बिस्क महतुदु येलो पोलढोका पूर्व कोटेश्वर पश्चिम मनोहरा खुसिया दक्षिण व ग्वारको उत्तर पाखे थोदिएग अवस्थित दु नेवा समाजे थ चुनेगु थासे चाक हिक अष्टमात्रिका व अष्टभैरव स्थापना या त थासा सकिसिया नीति सुरक्षित जुइगु मान्यता दु ठुगु मान्यता याना निवात दुथा शक्तिपीठ स्थापना यागु न चलन्दु थोहे जोले शक्तिपीठ कठ अष्टमात्रिका शक्तिया रूपे विराजमान जुम बालकुमारी द्यया देग येलो लाकुया पूर्व दिशा अवस्थित एनातगु खनेदु लोक बाखौ कथा यलया चक्रबही अथितैगु चाहबाले चोम बालकुमारी द्य नापायम ख खुपया थिमी चोपिस तान्त्रिक साधना याना बालकुमारी द्यया त चा बाल यंकित्यगु इले नुगले ठेंका कुमारिया शरीर चा कुटुमगु जुया अन बालकुमारी थापयना तगु ख अथिहे बालकुमारी द्य जुनाउ पिन्त त्यानुया त्यागले दिगु गुजुया कोथासे बालकुमारी द्य त थाप यागु तैगु थापुदु
वहेको थ चाहबाल युङको मध्य क्वाछे थिना अनहे विराजमान जोगु ताई Sokumi Pazumezupi, Chikpinsa Soyasana Diguka, Kwache Balkumaria report. A Tohe Jazole, Polka Dipawai, Dipa Lipa, Puwanka report Soya Dipai, Uki, Ayata Polka Dipa. Sokumi Pazumezupi. To bota hagago dipatunka hakana chikpinta laskusdu. Athasa puwanka kwache balkumaria report yevetena kudu soyadisa. थोथायना क्वाचे ख येले क्वाचे बालकुमारिया द्यो शक्ति देविया रूपे स्थापित याना तगु खनिदु पेगोडा शैली निर्माण याना तगु थुदेग पेत जागु खसा देगया उत्तरे मसा दु थन पीठ पूजा झझ धाक आतकन यानावया चोंगुदु परापूर्व काल निसे थिथि निवातेस छुन कथया तधगु ज्याजो यामाल धासा कुमारी पूजा यागु परम्परा आतकन ल्याउँदनी थोहे बालकुमारी द्ययत कुमारी कथ पूजा यागु यही नुमो भम्जा दुकान्य वा भम्जा दुका ढुङ्का बालकुमारिया पूजा वनेगु नाप मेमेगु जाया निदिन बालकुमारी द्ययथा वनेगु या नासिवया व मिसतेगु हिक्वा वया मदिलो धासा बालकुमारिया पूजा वनेमा तैगु जनविश्वास दु उकि वैद्य जोशिया सुझाव कथ कुमारी पूजा वनेगु यही बालकुमारी द्यया जवे भैरव व खवे गनेद्य तया तगु दु धासा थिथि मेपि द्यतन देगल पिने थापायना तगु खनेदु वहे थासे लो हेति छपुन खनेदु गुकी आ धासा ल वया चंगु खनेमरु जिन्यवाद सोनिगले जगमकु नेपाय थिथि थासेचना संस्कृति संस्कार व सम्पदा हनेगु वलेंकेगु जायाना वया जंगुदु जिमिस ठुगु ज्याज पाखे जिन्यवाद एगु थाबा संस्कृति संस्कार नेविजनागु ख थौयागु ज्याजले जिमिस यला या क्वाचे बालकुमारिया रिपोर्ट नेवयागु जुल पलासदु चिकपिनस ठुगु ज्याज येकादिलजि Sokumi Pazumezupi, Chikpinsa Soyasana Dikuka, Jazo, Nepa Mashika. Tugu Jazo Chikpinsa, प्रत्येक मंगलबार बहनीशा गुता इले नेपा च्यानल सोयादी फै वहे कथा तुगु ज्याजो चिकपिन्सा नेपा च्यानल युट्युब न सोयादी फै जो सुना कथा या छता सुझाव नीति कुए खने दुगु एड्रेस सपु तया दित इना प्यासे ज्याजो पाखे बाया वनि त उजा फनाचना नेपा च्यानल निरन्तर सोयाजना दिस सुभा